Ja sam i moj suprug na taj dan kad su policajci ubijeni bili u Tordnicima kod svekrve, a ćerka je bila u školi, a sin je bio sam kod kuće i oni su, kad se to događalo u Borovu Selu, nisu joj dali iz škole van, a ona je znala da je njen brat sam kod kuće i ona je u biti kroz prozor pobjegla i uzela bila biciklom u školi i pobjegla je kući kod svog brata i nas zvala na telefon da se nije znala šta se događa. I onda nismo znali u biti još šta se sve dogodilo dok nismo čuli vijesti, a naši, ja ću reći komšije, ne susjedi ispred nas, oni su taj dan i to večer bili smo na ćošku naše ulice. Oni su svi bili spremiti u odjelima, u bijelim košuljama i mi smo to pretpostavili da su oni već pripremljeni za slavlje. Ona je zamolila tog policajca koji bi došao sa suprugom da je obuči oružju. I on je tu nju obučio i ona je rekla ja bi se priključila k vama. I bila s vama, možda bi, kaže, nečiji život, možda ću ja nečiji život spasiti. A njoj smo imali kore gotove pa smo joj nafilovali tortu. To je bila rođendan za 19. rođendan. Međutim, 9. nije mogla doći jer je bilo opasno i onda su došli 10. ujutro dečki, 2 dečka s njom i ona. I tu tortu su odnijeli na položaj sa svojim prijateljima. Ona je proslavila na položaj rođendan 19. Čuli smo megafone gdje oni zovu da se predamo. Hrvati, Hrvatice, HDZ-ovci, Ustaše, Ustaščići, tako sve, da i Marš na Drini je svirao, ali to se sve čulo, tumarali smo noći, mrak je, nema svjetla, zgrade su gorile, soliteri. Jedino nas je to osvjetljavalo, ali strašno, užas, preko granja, preko ruševina, ne znam, put znam, odrasla sam tu, ali to je bilo užas. To večer je odspavala i spavala je kod mene na lijevoj ruci mojoj i njeno ja nisam spavala, ali samo je imala one trzaje, vjerovatno što je ona vidjela, ja nisam to vidjela i što je ona proživljavala, ali i mladost njena. A mi smo 20. izvedeni na izlaz u krug Borova i tamo smo čekali svako svoju sudbinu. Jednom prilazi jedan u odori, SMB, i kod mog supruga i pokaže rukom i ti. I tog momenta kad pokazao na njega da mora izići, samo smo jednom drugom rekli, pozdravili se i rekli ko prvi iziđe idemo do Đakova jer znamo da nam je tamo sin, a Jeleni što Bog da. Nezapamćeni zločin zavio je Hrvatsku u crno 2. svibnja 1991. Srpski zločinci dočekali su toga dana u zasjedi u Borovu Selu, nadomak Vukovara, hrvatske redarstvenike i ubili 12 ljudi, a ranili još 30 policajaca i civila. Zločinačka akcija srpskih terorista počela je tijekom prijepodneva kada su na izlazu iz Borova Sela napali policijsku ophodnju Policijske uprave Osijek. 2 policajca bila su zarobljena i nije se znalo za njihovu sudbinu, a 2, iako ranjena, uspjela su pobjeći teroristima. Iz policijske stanice Vukovar odmah su tražene obavijesti od predsjednika Srpske demokratske stranke u selu, no kako su Srbi odbili dati bilo kakve suvisle podatke, redarstvenici i članovi ekipe za očevid krenuli su prema mjestu incidenta. Oko podneva redarstvenici su neometano došli pred zgradu mjesne zajednice Borovo Selo, no iznenada srpski su teroristi sa svih strana osuli na njih paljbu iz automata i tromblonskih mina. Napadnutim policajcima iz dalja odmah je upućena pomoć, no na ulazu u Borovo Selo policiju su dočekale barikade, a naoružani civili otvorili su na nju vatru. 100-tinjak terorista pokušalo je iz obližnje Trpinje napasti s leđa policijsku jedinicu, ali je njihov naum spriječen. Oko 15 sati 7 oklopnih transportera JNA stiglo je iz Osijeka.
Teroristi su propustili vojsku koja je okružila Borovo selo i napravila svojevrsnu tampon zonu između terorista i hrvatske policije. Teroristi pucaju i na liječnike i bolničare hitne pomoći iz Vukovara, koji nakon dugih pregovora uspijevaju iz Borova sela izvući 9 od 12 ubijenih ljudi i više ranjenih policajaca i civila. Vojska nije smatrala potrebnim provesti istragu, niti je to dopustila učiniti regularnim hrvatskim redarstvenim snagama. Strani izvjestitelji i promatrači šalju u svijet vijesti o teškom oružanom incidentu, ali još uvijek prešućuju pravu istinu. Srpska je agresija na Hrvatsku počela. Medicinski centar u Vukovaru mjesto je gdje su prvu pomoć primili prvi ranjeni redarstvenici i civili iz Borova sela. I dok smo uspjeli razgovarati s mladićima što su mučki napadnuti braneći svoje kolege, niti jedan ranjeni civil osim Ilinke Nedić nije htio pred kameru. Iz straha, kako su nam rekli, a sa željom da se sve ovo što prije završi. A ranjeni mladići, redarstvenici, su još uvijek pod dojmom tragičnih događaja. Istrčali smo iz autobusa, napolje, polegali u kanale i sa svih strana su nas zasuli mecima. Tako da to je bilo nemoguće. Mi smo išli u Land Roveru, čim se čuo jedan pucanj, mi smo išli napolje. Zalegali, ko je našao zakon, taj je dobro prošao, ko nije, njega su rafali strefili. Pa dolaskom tamo u Borovo selo, bez upozorenja, počeli su hici iz okolnih kuća. Mi smo stali, izašli smo van iz vozila, rasporedili smo se, jednostavno nismo stali na koju stranu da stanemo. Jer iz jedne i s druge strane se pucala, mi smo bili na glavnoj cesti koji je bio pogođen. Zatim je jedan pripadnik jedinice provalio u neka vrata tamo u Slastičani, tamo smo se kasnije smjestili u tu prostoriju, ja sam već bio ranjeni. 6,5 sati sam tamo proveo krvarići. Prolazili su ovi oficiri, mi smo izvali. Niko nije htio doći da nam pruži pomoć, niti da zove hitnu pomoć isto. Pucalo se, pošto je bio tamo blizu nas, stup, onaj znak stop, da je pa svaku jednu minutu pogodilo u taj znak, znači da je spucala i snajpera, a ja sam dobio dumom u šaku, postoje razno mi cijelu ruku. Iskopane oči. Iskopane oči. Prerezan grkljan. Iskopane oči. Možda se nećete složiti s našom odlukom da se ovo objavi, no osim emocija što će ih neminovno izazvati, valja upotrijebiti razbor koji treba prevladati i u ovakvim teškim trenucima. Međutim, pomoćnik Saveznog sekretara za unutarnje poslove Jovan Vučković kaže kako nema pouzdanih informacija o prisutnim dobrovoljcima iz Srbije u Borovu selu. On ili nije dobro informiran ili je toliko pristran da neke stvari ne želi vidjeti. Zato ga valja podsjetiti na borbina izdanja od nedjelje 5. i ponedjeljka 6. svibnja, gdje se na čitave 2 stranice podrobno opisuje djelovanje dobrovoljačke brigade Srpske narodne obrane Dušan Silni, njihovo naoružanje i konačno navodi da je najveći dio tog odreda od oko 700 ljudi, kako se kaže, dobro obučenih i naoružanih, iz Knina prebačeno u neposrednu okolicu Vukovara. Toliko borba. A što je sinoć u intervjuu za Jutel na izravno pitanje da li u Borovu ima još Srba iz Srbije, rekao predsjednik Srpske narodne obnove Mirko Jović. Pa ima i bit će ih još uvijek, jer mi smatramo taj deo Jugoslavije okupiranom srpskom zemljom koju je okupirala Hrvatska, Titova Hrvatska, i dok god se ne uspostavi i ne odbrani ta pravedna zapadna granica otadžbine Srbije, mi ćemo tamo uvijek ići i protiv svih onih koji brane tu Titovu podjelu Jugoslavije, brane Titovu Jugoslaviju, odnosno Titovu Hrvatsku. Mi ćemo se boriti svim sredstvima, i političkim i nepolitičkim. Time je Mirko Jović izravno opovrgao subotnje priopćenje srbijanske vlade, a njegove riječi neodoljivo podsjećaju i na izjave Slobodana Miloševića koje se nažalost obistinjuju, da su dopuštena sva sredstva, institucionalna i izvaninstitucionalna, da i oružane bitke nisu isključene, a sve je u protekle 3 godine urađeno da do njih i stvarno dođe. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, srpski narod Srpske Slavonije, Zapadnog Srema i Baranje doneo je odluku posredstvom svog Srpskog nacionalnog veća o direktnom priključenju sadašnjoj Republici Srbiji. Ta odluka
Ta odluka srpskog naroda je neprikosnovena i ona je pozdravljena i podržana širom vaskolikog srpstva. Nažalost, neki krugovi režimski opozicioni u Beogradu oklevaju da je sankcionišu, ali ona je prihvaćena od čitavog srpskog naroda. Hrvati, što se nas tiče, mogu da izađu iz Jugoslavije kad im je volja, kad god požele. Samo im otvoreno stavljamo do znanja da ni pedalj srpske teritorije neće izneti. Ni jedan komadić zemlje na kojoj se nalaze srpska sela. Ovo je srpska teritorija i njima mora biti jasno da su oni dođoši, da su oni ti koji će morati, ako neće, lepo kupiti kofere. Ne može vam nikad, ali nikad doći hrvatski kasti, ovo je moje. Verujte, još u 9. veku smo imali državu ovde, crkvu ovde, manastire ovde, međe ovde. Baranja nije samo ovo što je ostavljeno u Jugoslaviji, za čega Srbija nije do kraja ratovala. Posle događaja u Hrvatskoj, srpski narod se počeo organizovati na odbranu, da ne bi 4 ustaše spodile 100 Srba na klanju ili u Jasenovac. Tako smo se i mi u selu organizovali sa svim raspoloživim snagama koje smo imali u tom momentu. Znači lovce, trofejno oružje, sve što nam je bilo na raspolaganju. Ja sam se u tom momentu našao, što mi kažemo i zovemo štab otpora. U 12 sati naša akcija krenula ispred Vila, autoservis Vil. Iz pravca dalja je trebala također u 12 sati krenuti policijska akcija specijalaca Osječke stanice, Osječke policijske uprave sa 2 transportera. Ono što je mene bilo zabezeklo, znači kroz ove godine sve, je bila ta izdaja, po meni, izdaja gospodina Kira. Moj upit radio vezom sam dobio Kira i tražio sam, pitao sam ga jednostavno zašto ne dolazite, gdje su transporteri? Od nivoa ceste, pravac do spomenika. Čojstvo i junaštvo, to je velika stvar, ali treba sačuvati glave. Razumete? Ovaj rat još treba da potraje. Znači svak mora svoju glavu da čuva. Nema pretjeranog izlaganja, nego pametno. Znači idemo mehanički, idemo da ih uništavamo redom. I bez pretjeranog izletanja i nakupiranja. Da kažeš, što ćemo da radimo? Kako je? Idemo. Idemo tamo na početnom gdje smo bili već. Pored Dunava. Treba 20 ljudi odmah na Koreju, dobrovoljaca. Ajde. Ajde. Na Koreju 20 ljudi gore, dobrovoljaca. Ajde 20 ljudi dobrovoljaca na Koreju dolje da dođe. Idemo mi svi. Slušaj. Slušajte. Idemo ovako. Idemo do transportera, ovaj dečko nas vodi. Svi idete i ovi, koliko vas je ovdje? Do transportera da pojačamo odbranu tamo, jer neki autobusi MUP-ovaca stižu im u pojačanje. 3 autobusa ili 4, rekli su. U kojoj kući? Ovoj crvenoj? Gledaj oznake! Od one bandere se rasporedite 4, 5. I gledajte tamo da ne naiđu njihovi, da se ne prišumljaju oni sa ručnim bacačima. Ako neko ide, slobodno roke i sve uključuje. Hajde, slobodno. Reci našim snajperistima neka gađaju ove crvene u zgradu, one prozore gore. Idi, molim te. U istočnoj Slavoniji pojavili ljudi na barikadama naoružani trofejnim oružjem iz Drugog svjetskog rata. Najveći deo tog oružja stizao je krajiškim Srbima iz policijskih skladišta teritorijalne odbrane u Srbiji. To će reći da su svi ovi Thompsoni i špagini, ali i poneki kalašnjikov, negde delili, negde prodavali, naročito u početku. Cene su dosezale i više od 1000 nemačkih maraka po komadu. I dobijali smo oružje koje je JNA otpisala
koje je trebalo da bude uništeno. A to su američki automati Thompson iz Drugog svjetskog rata, to su puške M48, to su ruski automati Špagin, također iz Drugog svjetskog rata, i to su automati M56. To je uglavnom oružje koje smo uspevali da nabavimo dobrovoljcima. Naša delegacija iz Zagreba, koji je bio prisutan i Glavaš, i zatražili od njega da ih odvede u Borovo Selo. On ih je tamo odveo, izašao iz auta, magla je bila. Otvorili su pritježnik, izvadili iz pritježnika ambrustere. Josip je samo gledao zbunjeno i ispalili 3 granate u pravcu Borova Sela. Prva granata je pogodila tanjuraču, tu barikadu nazovimo. Druga je otišla u kukuruzište, a treća u zid prve kuće u selu. Onda mi je između ostalog rekao: ministre, pomognite mi, ja ću biti ubijen, povucite me u Zagreb. Ja ću raditi sve. Rekao: Kir, pa nemojte biti dijete, popili smo viski, pa neće biti tako. Ja vas molim, spašavajte me. I na to dođe k mene: a ko će vas? Pa veli, slušajte, on je spomenuo Glavaša, Vukojevića, i spomenuo u Zagrebu vrh koji je bio ministar Suška i ovih, jel? Prodali su naše snove, Judini sinovi, suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno, i nevinom krvlju plaćeno. Ej, umorna zemljo izmučena, ima li još tko umrijeti za... 2.5. odnosno 1.5. bolje rečeno u večernjim satima su u jednoj ophodnji tamo zarobljena 2 policajca iz Osijeka. Vršeni su neki pregovori sa njihovim tamo mjesnim odborima, mjesnim zajednicama iz Borova Sela sa našim zapovjednikom Stipom Poletom. Dobili smo faks iz ministarstva da isplaniramo akciju i da i ako pregovori ne uspiju, oslobodimo. Mislim negdje oko 10 sati do podne da je stigla zapovjed iz Zagreba da se ode u Borovo Selo osloboditi 2 zarobljena pripadnika policije. To je trebala biti jedna normalna intervencija policije, a kako je završilo, to već svi znaju. I mi smo krenuli sa 2 autobusa i sa 4-5 vozila policijskih krenuli u Borovo Selo da oslobodimo naše dvojice. Specijalaca u centar sela koji su otvorili žestoku vatru iz svojih autobusa i automobila sa uglavnom civilnim registarskim oznakama. Auta i automatski su šišali po nama. Željković viče: mama, lešte dole. Ja kažem: gasi motor. Mislim, ako pogode u motor, hoćemo, ne znam se snaći. Praštilo na sve strane, pucalo se, bio je pravi rat. Na škola dece je bila, mi smo jednostavno išli u selo da izvučemo tu decu iz škole, da ju odbranimo nekako. Po meni je to idiotizam u pod dana, u 12 sati, doletiti u centar sela, izaći iz auta i otvoriti vatru. Privuklo mi je pažnju, oštra škripa kočnica. Pošto sam čuo pucnjavu, istučao sam napolje, vidim ko puca i dobio sam u nogu. Pucali su na sve što se kreće. Izašli su iz vozila i zalegali su u kanale i pucali. Preko puta mjesne zajednice otvorile su se kapije, otvorili su se prozori na kućama, izvirile cijevi, izraelska gnijezda i to je bio urnebes.
pale su 6 ovdje u kanal, 2 su odmah bila mrtva, 4 su bila ranjena. Po dobijenoj zadaći došli smo u Borovo selo. Ovdje na ovom dijelu, ispred San Marina, prije lokala, su se zaustavili autobusi gdje su naši prijatelji već u terenskim vozilima ušli unutra bili. Nakon što se kolona zaustavila, na kolonu je sa svih strana otvorena puščana paljba, te smo krenuli iz vozila van, nakon čega smo zaležali tu po cesti i okolo po kanalima, ispod osobnih automobila kojih je tu dosta bilo na parkiralištu, gdje smo bili nekih 20 minuta, ležali smo. Među vremenu je jedan kolega odmah dobio prostranu ranu u nogu, nakon čega smo odlučili zauzeti ovaj objekat, da ga uvedemo u čvrsto čuvani objekat. Nakon kratkog vremena uvukli smo u kuću kolegu koji je bio ranjen i preveli smo mu nogu, nakon čega je počelo ubacivanje naših djelatnika koji su bili tu po cesti lezali, koji su ulazili unutra u objekat i do kraja akcije su se borili izbore sa krova, dole iz prizemna, sa svih strana. Istrčali smo iz autobusa, napolje, polegali u kanale i sa svih strana su nas zasuli mecima. Tako da to je bilo nemoguće. Mi smo išli u Land Roveru, čim se čuo jedan pucanj, mi smo išli napolje. Zalegali, ko je našao zakon, taj je dobro prošao, ko nije, njega su rafali strefili. I bilo je dakle kritično tih prvih pola sata otpora koji su pružili naši dobrovoljci, dok se celo selo diglo na oružje i onda su Hrvati bitku izgubili. Svaka grupa imala zadatak na koji dio mjesta sela, ulice da izađe i od mogućih provokacija da osiguramo pregovaračku ekipu da mora se pregovorima mirnim putem riješiti situacija. Međutim, samo ulazu u selo, moja grupa ovdje je izašla kraj teretne stanice i djelovalo sve mirno, da je sunčan dan, mirno situacija, da ničim se ne bi pogoršala. Nakon minut, dva sa svih strana je početo pucati na nas. Znali smo da su pregovori propali, morali smo se uzvratiti vatru i brani se. Dobili smo odmah izvještaj iz centra sela i da je na svaku našu grupu otvorita pucnjava i da ima odmah ranjeni i poginuli. Čuli smo da je i načelnik nastradao i onda su počeli tromblonima ovamo po ovoj teretnoj stanici da bacaju. Tako dok sam još bio ranjeni, 3 tromblona su u stancu lupila. Imao sam prosred prsa. I nisu me moji mogli izvući jer je bio brisan prostor prema izlazu iz Borova sela, znači ulaz u Borovo sela, nisu me mogli izvući. Tako da sam jedno sat i po 2 krvario i mislio sam da neću sačuvati živu glavu. I tako su Hrvati poraženi. Bili su opkoljeni, a onda su kumili i molili da dođe JNA da ih izbavi iz okruženja. I došla je oklopna jedinica JNA, pružila im zaštitu i izvela ih iz Borova sela. Čim je došla jedinica JNA, Srbi su prestali da pucaju. Od nekud se na tom mjestu stvorio Robert Bosak i pokojni Barišić iz Nuštra, isto naši policajci, ali koji su tada bili na kursu. Oni su se stvorili tu u civilu i pitao sam šta rade tu, otkud oni tu, kaže da su bili u prolazu. I došli smo u sukob sa četnicima, kažem. Ali ono što je njih zbunjivalo je što smo mi bili civil. I čak u jednom trenutku kad smo mi uletili u jedno dvorište, ušli u jedno dvorište, četnik je bio tamo i on nas zove došli, odakle ste, dođite vamo i tako dalje. Taj četnik se zvao Slavko Arbutina. Znači jedini živi zarobljeni terorista je bio on u toj akciji. Zarobili smo ga, moj kolega i ja, zato što je mislio da je
sa svojima. Njega smo priveli u policiji, Robert Bosa ga je odvezao u stanicu, tamo su ga pritvorili i sutradan smo ga isporučili u Osijeku u istražni zatvor. Ja mogu tu reći pred Jugoslavijom celom da su oni sretni što je došla vojska, jer sve što smo uhapsili, svi su ošli i sad su živi zdravi, koji su poginuli. Da nijedan garanter ne bi ostao živ u glavu, izvukom. Sreća, njih mogu zahvaliti samo jedna našoj jugoslovenskoj vojsci su ostali živi. Ja bih da odmah krenemo sa gospodinom Šoškoćaninom iz Borova Sela. Vi ste, rekao ste, bili komandant odbrane Sela. Naravno, vi ćete komentarisati i ove naše priloge, a posebno izjave nekih hrvatskih čelnika. Ali najprije da vas pitam, da li ste vi očekivali, da li ste znali da oni idu sa tako jakim snagama? Da li ste očekivali napad? Vidite ovako, u 10 sati ja sam razgovarao sa upravnikom stanice javne sigurnosti u Vukovaru i rekao mu da ću mu kompletni izveštaj dati u vezi ova 2 milicionera koja su uhvaćena u selu. Rekao mi je da će mi nazvati negdje oko 12:30 i da ćemo se onda detaljnije dogovoriti oko svega. Međutim, u 12:17 minuta izvršen je napad na selo bez upozorenja i to na jedan brutalan način kakav se pamti samo u istoriji koja je ostala iza nas, znači u istoriji NDH-azije. Ušli su u selo, besmoćno pucali, međutim, posle događaja u Hrvatskoj, srpski narod se počeo organizovati na odbranu, da ne bi 4 ustaše isprotile 100 Srba na klanje ili Jasenovac. Tako smo se i mi u selu organizovali sa svim raspoloživim snagama koje smo imali u tom momentu. Znači lovce, trofejno oružje, sve što nam je bilo na raspolaganju. Ja sam se u tom momentu našao, što mi kažemo i zovemo štab otpora. Moram vam reći da ovo što se desilo kod nas, da je to podsjećanje na nedavnu prošlost. Narod je strašno ogorčen. Ogorčen je na sve što je u ovom momentu proizlazi iz te hrvatske vlade koja nas je otpisala kao narod, koja nas tera da razmišljamo kao oni, a mi znamo da ne možemo razmišljati. Srpski narod u Hrvatskoj očekuje da će u ovim zadnjim momentima jugoslavenska vlada napraviti jedan korak u razdružanju paravojnih vojnih formacija. Jer moram reći da MUP Hrvatske nije nikakav Ministarstvo unutrašnjih poslova, to vam je čista vojska. Mi imamo neke podatke da oni imaju negdje oko 200.000 vojnika. Stalno se provlači pitanje tog kopanja očiju tim ubijenima, da ne kažem nesreću, to su mladići između 21 i 25 godina. Je da ima tu, što mi kažemo, Sremci, Slavonci, Šokaca, ali tu ima i Šiftara. Ja sam lično previo Šiftara, koji ima samo broj. Samo broj. I onda sam vidio na onim lešivima ostalima da ima još brojeva. Oni koriste sve snage. Zato su i prikazali samo 9 mrtvi, zato što su to šokci. A ona je sve do 25. To su sve Šiftari. I Rumuni. Oprostite, po čemu znate da je bio u pitanju Šifter? Zato što mi je rekao da je iz Gnjilana, sa Kosova. Desetorica smo trebali ući u mjesnu zajednicu i doslovce osloboditi, znači uhititi njihove, znači ovi koji su njih zarobili, znači mi smo njih trebali uhititi i sprovesti za policijsku postaju Vukovar. I osiguravati operativce policijske postaje Vukovar, jer iz Vukovara su bili operativci koji su išli na uhićenje. Oni su rekli, dali su nam taj suzavac i tu kašikarku, ajde možda da ne bude ono dešavanje naroda, mi ćemo ući, za pol sata ući i vratiti se nazad. Čak dok se isplanirali da dvojica kao budu u osiguranju autobusa, da će to biti rutinska. I na samom sastanku dok smo razrađivali taj plan oslobađanja, pored mene je sjedio gospodin Branko Budić i rekao mi u jednom momentu da ja kažem da ne idemo u tu akciju, da akciju ne napravimo, jer prema njegovim saznanjima to je klopka za naše snage. Ja sam to na sastanku se javio za riječ i rekao sam,
a i prema našim saznanjima koje smo imali iz Borova sela, koja je imala, znači, temeljna policija, znali smo da u Borovu selu ima negdje oko 1000 dobrovoljaca razno raznih iz Srbije koji su došli tu i da su stacionirani na Savulji, da su to pripadnici Dušana Silnog, da su pripadnici Beli Orlova i Šešeljevi četnički formacije. Bio sam možda 100-tinjak metara u Borovu selu, izišao sam van, 300 policajaca je stojalo tu. Ja sam im zamolio, idemo pomoći našim kolegama. Vjerujte, kad sam krenuo, 5 ljudi je krenulo za mnom. 5 ljudi. U 12 sati naša akcija krenula ispred Vila, autoservis Vil. Iz pravca dalja je trebala također u 12 sati krenuti policijska akcija specijalaca Osječke stanice, Osječke policijske uprave sa 2 transportera. Ono što je mene bilo zabezeklo, znači, kroz ove godine sve, je bila ta izdaja, po meni, izdaja gospodina Kira. Moj upit radio vezom sam dobio Kira i tražio sam, pitao sam ga jednostavno, zašto ne dolazite, gdje su transporteri? On je odgovorio da je jaka puščana paljba i transporteri ne mogu proći. Zato sam ga pitao, se on šali ili... On je rekao, ne, imamo mi svi svoje, ozbiljni smo ljudi, imamo svoje planove i moramo postupati prema planovima. I niko ne može reći da mi nismo znali da s prike strane se nalaze, znači, pripadnici dragovoljaca, četnici, odreda Dušan Silni. I isto tako niko ne može reći da se nije moglo očekivati kad je u pitanju Borovo selo da oni neće biti tamo. I niko ne može reći, znači, decidirano drugi put to ponavljam ovdje u emisiji, policija ne ide kao rulja, policija postupa u skladu sa zakonom, postupa po operativnim planovima. Svi koji idu u tu akciju, znači prije svega zapovjedan kadar, zapovjednici su vrlo dobro upoznati sa operativnim planom, jer drugačije bi sve bilo stihija. Ja nikada ljude ne bi uveo u Borovo selo na način kako su oni uvedeni. To sam dokazao i svojim autobusom s kojim sam išao, stao, ušli smo u kanal. Svi zapovjednici i svi inspektori policijske stanice Vukovar su otišli. Pobjegli su. Zapovjednik stanice je završio, dobio slom živaca, završio u bolnici u Vukovaru. Džaja je završio u bolnici. Samo smo ja i inspektor Klasić ostali u stanici. I ostalo je 40 policajaca u stanici koji su došli sa kursa prvog redarstvenika. Što se tiče situacije u kojoj smo našli, Ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će mobilizaciju rezervnog sastava u kriznim područjima. I tada se u biti znalo tko je gdje, tko je na čijoj strani. Jučerašnjeg krvavog sukoba snaga MUP-a Hrvatske i meštana u Borovu selu u Slavoniji noć je, zahvaljujući prisutnosti jedinica Jugoslovenske narodne armije, ali i prisebnosti meštana, protekla bez putnjeve, ali u izuzetnoj napetosti i strahu od novih napada. Nego su naši dobrovoljci branili srpsko selo i u borbi, podvlačim, u borbi ubili 12 hrvatskih policajaca. I vidite, Srbi inače nisu napadali hrvatska sela u to vrijeme. Srbi su samo vodili računa da odbrane svoja sela. I nisu priznavali hrvatsko napuštanje Jugoslavije. Nisu priznavali da im hrvatska vlast oduzme status konstitutivnog naroda. I nisu pristali da hrvatska šahovnica, koja ih je podsjećala na ustaški Pavelićev režim, postane oznaka na uniformi policajaca. Nisu pristajali. I šta sad? Sad su Srbi zločinci što su se branili. Šta smo mi? Za koga se borimo? Za Srbiju! Za koga? Za srpski narod! Zašto? Za pravoslavlje!
imam 4 dece, imam svoj život, dobro živim, ali ja se borim za srpsku stvar jer mi nemamo naciju, ću da budem ponosan kao Srbin, razumete? Jednog dana da kažem ja sam se borio za ovu Srbiju. Treba 20 ljudi odmah na Koreju, dobrovoljaca. Ajde. Ajde. Na Koreju 20 ljudi gore, dobrovoljaca. Ajde 20 ljudi dobrovoljaca na Koreju dolje da dođe. Slušajte, idemo ovako. Idemo do transportera, ovaj dečko nas vodi. Svi idete i ovi, koliko vas je ovdje? Do transportera da pojačamo odbranu tamo, jer neki autobusi MUP-ovaca stižu im u pojačanje. 3 autobusa ili 4, rekli su. U kojoj kući? Ovoj crvenoj? Dva policajca bila su zarobljena i nije se znalo za njihovu sudbinu, a 2, iako ranjena, uspjela su pobjeći teroristima. Oko podneva redarstvenici su neometano došli pred zgradu mjesne zajednice Borovo selo, no iznenada srpski su teroristi sa svih strana osuli na njih paljbu iz automata i tromblonskih mina. Napadnutim policajcima iz dalja odmah je upućena pomoć, no na ulazu u Borovo selo policiju su dočekale barikade, a naoružani civili otvorili su na nju vatru. 100-tinjak terorista pokušalo je iz obližnje Trpinje napasti s leđa policijsku jedinicu, ali je njihov naum spriječen. Oko 15 sati 7 oklopnih transportera JNA stiglo je iz Osijeka. Teroristi su propustili vojsku koja je okružila Borovo selo i napravila svojevrsnu tampon zonu između terorista i hrvatske policije. Teroristi pucaju i na liječnike i bolničare hitne pomoći iz Vukovara, koji nakon dugih pregovora uspijevaju iz Borova sela izvući 9 od 12 ubijenih ljudi i više ranjenih policajaca i civila. Kako ste izdržali ovdje sve ovo vreme? Grozno je. To je ko stan nekak je ružan. Gušila se evo sad prije sat i po. U skloništu. Gušila se. U skloništu od dima ovoga svega ovog zapaljivoga. Odakle ste? Tu iz Borova, naselja. Vi? Isto iz Borova ovdje. Isto, svi smo iz Borova ovdje. Gdje su vam muževi? Ne znamo nigdje ništa. Pa nigdje ne znamo ništa. I kad je on mene vidio, zagrlio me i prve su mu riječi bile: mama, gdje mi je tata i Seka? Ja sam rekla, i tata i Seka su, tata je odveden od mene, zarobljen je, odveden je, a Seka je bila u Borovom komercu, za nju njenu sudbinu ne znam. Odakle ste ovi? Ne, slobodno. Ej, Majku, gospodine, mi se poznajemo. Vaše ime i prezime? Ranjić. A gdje ti uniforma? Gdje ti uniforma, pitam te? Kako nemaš kad si ima uniforma? Ti si me zaboravio? Polako, u kolonu. Kako? Stani tamo ti tu. Stani vi mene zaboravili. Vi, gospođo, gdje mi snajper? Nemate? Vamo. A? Uvalac. Tako. A šta si ti njemu? Dobro, stani sad. Gdje si? Ajde. Dobro. Koliko ih je tu? Daj ih vama na poljanu odmah. Daj ih tamo bre, sve tamo gore. Ajde, idemo. Ajde, oni gore tamo. Ovamo. Rajković, gdje ovamo vozi? Pumpa, gdje je pumpa ovdje? Ovdje ima. Ajmo, samo prolazi tamo na ovu čistinu i rešit će se. Ajmo, svi civili. Jeste, idemo na našu.
dvojice ti od njih čovjek. Dvojice od njih čovjek. Nek se pomeru ovo. Tamo i pretres. Tamo i pretres. Ajmo narod, tamo i ajmo. Tamo. Ajmo, brzo. Rade! Evo i to. Gdje ste vi bili? Ovdje sam bio. Pa i tamo, gdje? Ajmo. Nego, podignite malo, vidim donje gaće kakvi imate. Moje? Ima tu donje gaće? Jesu zeleni? Ne. Dobro. Kaži mi, digni samo nogavicu, nemoj mi se skidati, čovječe. Samo malo da prođe. Ajde. Digni to. Izvrni mi to. Dobro, ništa, tamo, ajde. Jedni su odveženi za dalje, jedni za Borovo selo, jedni za logore, a mnogi su i ubijeni. Ja sam stalno lutala, tražila osobe koje su bile s njom. Bila je jedna moja radna kolegica, Jelena je, kaže, ušla u autobus u Borovu selu i trebala je krenuti vjerovatno prema Srbiji za dalje, međutim, kaže, crni muškarac jak je došao, on je Jelenu skinio i vratili je nazad. Nadali smo se da ćemo ipak pronaći, mi smo tražili žive. Međutim, kad je došla 98. groblje i ekshumacije, onda smo već imali malu nadu da bi u biti neko i preživio. I vratila sam se 98. U 8. mjesecu mi smo se ovdje već vratili. Odjavili od progonstva, mislila sam, Bože, pa možda ću je prije, možda ću naći, možda ću neku informaciju prije saznati, čuti, možda će neko ipak progovoriti. Međutim, do danas nikad niko. Ovih dana dosta kontradiktornih informacija stizalo je oko ranjavanja Željka Dražetovića Arkana. Evo, sreli smo ga u Šidu oko 5 časova. Kad se to desilo? Pa to se desilo pred 4 dana kad smo oslobađali Borovo naselje moje jedinice i dobio sam snajper. Teška rana? Ni, laka rana. I odmah sam se vratio na front, tako da nisam ni odsustvovao sa fronta ništa. Ima rupa i na pušci? Jest, to je rupa. Evo ovako je to bilo. Tu je rupa. Tako, to je malo kalibarski snajper, prošlo, bilo i prošlo. Šta dalje? Pa idemo dalje, idemo za Osijek. Prodali su naše snove, Judini sinovi, suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno, i nevinom krvlju plaćeno. Ej, umorna zemljo izmučena, ima li još tko umrijeti za te? Naše snove,